Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay drama ket naggapo. Iti pagayam nagpailinged itinagan a Michelle iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Michelle. Adu ti mangibagbaga asayang ti 5 atawan a relasyon mi kini Gardo. Idinaamuanda a nagsina kamin. Adda ngamin ti saan mi ang nagkinaawatan idi, iso ang nag-break kami. Nasakit man, ngam nagdesisyon kami, alepasan min ti relasyon mi. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay-drama ti pakasaritaan ni Michelle. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sigun kadagiti psychologist, no dagiti ex-lovers kat nagtalinaad nga agayam, in love da pay laeng iti tunggal maysa. Apay nga ibagbagam kanyak ti kasta. Kasano? Madmadlaw ko, akanayon mo abisitaan ti Facebook ni Gardo nga ex mo. Kitkita aklaang no addan girlfriend na. Awan sapay mat. When, kunana mat a single pay laang. Kunakon kat. Agchat-chat kayo pay laeng. When, makatawanan tinapalabas manipod nag-break kami. Siyak, addan boyfriend ko. Kat isungay. Jack amo no agibagbaga itipod no. Amang ano adda. Ngam di nalakayat nga ibaga tipod no. Kastoy ti wedding gown na kayat kong sa raming to nagkasarta. Wow! Nagpintas matan. Bagay kang kanito eh. When bagay ko. Hanggang manuti presyo na. Saan mo nakita ang presyo na? Ti damagakan ka. No kayat mo kadimot laday ti gown. Siyempre, kayat ko Ipareserve tang araw na. Anya? Kabala kagastusan. Uray mano. Basta parakan ka. Hello? Hello Michelle, ni Gardo da itoy. Ha? Pinaypay ti mawag Abay ko masaya ang tigundaway. Kunak no ang angaw mo laang. Ti panangawag mo kanya. Sana kagang angaw, Michelle. Wanya. Pasarin ka dito balayo? Ha? Aramidam ti kasta? Awan tumad ngamin ti bilib mo kanyak. Sikati magaam mo. Agsakit ngamin ni nanang ko. Kat sikati kayat na makita. Kasta ka di. Close kami ngamin kaninanang mo. Umay kadagasan dita balayo, ha? Sige, Gardo. Ibagam no anya nga oras. Ne, Gardo. Naimbagngal daw yung manong. Ha? Umay ko kumadagasan ni Michelle. Gardo! Oh, ada ka matgaya man. Sige, umunag ka pa'y. Agyaman ak, Michelle. Michelle, apay apa umumayon pa laang dito'y balay data ex mo. Ni Manong mat. Friends kamin. Anya laang ang ti panunutan ni Peter. Numamuan na dayta. Maamuan na lang Agar aramid ka iti pakadaksam. Manong, mapan mila bisitaan ti inana na ospital. Berberukan na kanong amin. Kat, no umay dito ni Peter. Anya ti ibagak. Ibagam nga da na panak. Ngam di mo ibagbaga akadwak ni Gardo, Manong. Naragsakan ni nanang ang nakakita ken ka di ospital. Amamunak ngamin unay. Wani Rod, sikati kayat na para kanyak. Si kantumot ngamin. Oh, apay asak ti pabasulan. Sika, imbreak na kadagos. Saan tan apagsaritaan day ta abanag?
Nalpasan day ta. Oh, ada umawawag kan ka. Awan da ito, hoy. Sung bata mon. Girlfriend mo day taan niya. Ni Ami. Sige na, sung bata mon. Okay lang kanya. Nakawag ka man? Sa dino di ayan mo? Adak dito yung park. Sa dino apart na ita? Kwa. Saan ka mapark tayan ko? Adak dito ospital. Wan gayam, kumusta ni nanang mo? Mayat maten. Umay kuntumot bisitaan Agyaman nak. Kinumusta ka laang, honey? I miss you. Bye. Kas jalaan? Anya ti kahit mo asawan. Awan ti imbagam nga I love you? Si Kamat. At dagaya man girlfriend mo. Ngam, apay a single ti status mo iti Facebook mo. Aha. Natiliw kan. I-check mo ti Facebook ko niya. Medyo. Apay, sika. At damat tan boyfriend mo. Nga mapay saan nga updated ti status mo di Facebook mo? Agpada talang amang i-check iti Facebook ti tunggal maysa. Seryoso asaritaan, Michelle. Mabalin ka di datamanan. Ha? Ako. Intakit di manganan iti restaurant. Ngamin, mabisina kun. Honey, agawid ta ka di adagos? Mapantay di ospital. Saan ka di akayat mo abisitaan ni nanang ko? Mabisinak ngaminan. Mangan kantoy di balay yun. Honey, Ami, nabanugak. Ado ti inaramid ko di opisina mi. okay. Aguli makapailang, ha? Awanak itimod ama ka istorya. Hello? Hello, sweetheart. Oh, apay nga awag ka nga awag. Imbagak matkan ka busy ag. Sorry, damagag lang ko, ma. Naumay ka iti birthday ni Mami. Sorry, ngam, jak makaumayan. Nag-bait mo na nagbaling ti panunot mo? Ada nga min importante apapanak. Sige. Saan ka natagasan? Okay. Sige nga, Rod. Ibagam ka ni Mamim. Pasensyan, ha? Sa anak ang makadaray iti birthday ni Mamim. Si Kaata nagagardo. Naglaing kang agpakatawa. Kaya't ko lang nga umisam ka, tani. Nakamisuot kamat ngamin. Kastuyak ngamin no nabanugak. Kinapod na. At ako mapagnami ita kini Ami. Mas pinilik asikat kadwa. Anya? Kasta ti kinapatig mo kanyak, Michelle. Itay, tanadaan tamanan iti bundaway. Diyak kaya tasayangan ti kanito. Kaya't ko akan hayon ka kadwa. Gardo? Sige, tag-orderak ay. Amo ko na niya ti orderak. Jay paborito ta adwa. Fresh lumpia. O sige. Sikat ti makaam mo. Jack mo tin makontak ti number ni Michelle. Mano, Ni, apay nga nga ta. madanaganak. Saan ka unay nga agdandanag, Peter? Ha? Ni, isumot daytan. Asino dyan ang itulod kan ko, ana? Unay mat daytan a babaeng. Tasaan nga agan anak? Ni mat gardo, ti kadwana. Apay amasapol nga umay ka dito'y balay mi, Peter. Kaguram nga umayak. Madanaganak ta saan ka makontak. Asino dyan ang itulod kan ka? Ni Gardo. Ti ex mo. When? Nag-date kami. Nag-date kayo, gayam. Kunak man no, good friends kayo langan.
Sa anak nga agselos, Michelle. Tagtalakakan ka. Amok adi mo dadailan ti relasyon ta. Siyak ti mabain iti aramidon, Michelle. Di ka mabain nga maamuan ni Peter nga agdi-date kayo pailaang kanigardo. Kwa manong. Kaya't ko lang agselos ni Peter. Ngam, jakman amo. Kasla saan mat nga agselos? Swerte. Taman nakaawat deta boyfriend mo. Kwa manong. Masurunak. Si Kapay, ti adaganas na amasoron. Kat si ka tinakabasol. Kastapay ti bagam. Honey, panagkunak, saan kan anaragsak kanya? Dilay bagbagam. Dito'y laangan kotse di pagkitkitaan ta. Demanding ka manin. Anya klase ang relasyon na ito eh. Bumabakan. Anya? Nagadwa reklamo. Bumabakan. Kat makamukan itibiyag mo. Hello? Hello, Michelle. Gardo! Uraya ka talaga ti awag mo. Busy ka? Busy. Ngam, ada oras ko para kan ka. Oh. Ada problema? Nagapa kami kinyami. Anya? I-break konsan. Taapay. Damdamagan na. No saan ako na naragsakan ko na. Kat, anya ngay tinsungbat mo kan kwa na. Talaga saan ako na naragsakan ko na. Anya? Michelle. Kaya't kong hakita ta. Sige, Gardo. Naske na pagsaritaan tan tinabayagan na plan-plan doon ta kasarta. Peter, sa anak pa'y anak kasagana. Anya? Ado pa'y ti kayat kong aramidan iti biyag ko. No mabalin, jak pa'y kayat ti makiasawa. Sikat makam mo. Amok, kayat mo tag-settle down. Saan ka di pa umdas ti panawin ti relasyon ta? Tapno agkasartan. Peter, sigurado ka kadi asyak ti kayat mo nga ikalaysa? Saan to nagbaliw ti riknakan ka, Michelle? Di naman mo ka. Sana nagbaliw ti riknak. Ay ayatan ka, Michelle. Siya akong takid ki daw iti dispenser kan ka, Gardo. Saan? Sana rin bang akid daw ka iti dispensar? Tawan basol mo. Sorry, honey. Ami. Amamat nga ayatan ka. Diyan kaya na mapukaw ka kanya, Gardo. Saan ka amaag, Michelle? No ni Peter ti makatuluyang. Jackpot ka. Addan house in Latio. Baknang ni Peter. Jak amo, manong. Kaya't mo asawan. Saan mo akap-kap na kan, de tariknam? Manong. Gapo iti dayjay agardo. Si kamot ngamin. Panggulo ka. Nagsaya atan ti relasyon nyo ka ni Peter. Kastamat ka ni Gardo, ije girlfriend na. Apay ngamin nga in message mo dayjay agardo. Manong. Anya ita. Magulon ti amin. Day man ti girlfriend ni Gardo, ni Ami. Napintas matgayam. Katuan, urayan na siguro ni Gardo amang sukon kan kuana. Asid gak. Ni, apay, Aday baka kan kwa na. uy, di mo apapaan ah. Saan? Sige, taasit gak ni Ami. Ami? Ha? Sino ka?
Ay, siyak ni Michelle. Amo ka kadi? Ami, ex ko ni Gardo. Umay ka. Adda pa pananta. Agmay samot ni Gardo ang nakatugaw iti alamisaan. Wen, kat sorpresaan ta. Ala, asit ganta. Gardo? Michelle? Ami? Anya ti kayat asawan da ito eh? Inkuyog ko ni Ami. Tapno makapagsarita kayo anasayaan, Gardo. Sige, Ami. Agtugaw ka iti sangwanan ni Gardo. Michelle? Agur-uray mat ni Peter. Dayja, oh. Iiso ka di dayjay ti boyfriend mo? Wen, Ami. Gardo, ayatem ko maitinapudno ni Ami. Dayta ti desisyon ko, Mr. Lonely. Tapno agtalnan dagiti isyo ket agmove on ti biag ti tunggal maysa kada kami. Man nakaawat ni Peter, ket naamiris ko asa anak tong agbabawi no iso ti makatuluya. Daytan ti kaudyan na panagkita mi kini Gardo, ket impamaysa kon ti atensyon ko kini Peter. Nadamag ko anaragsak meten da Gardo ken Ami. Daytoy man ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Michelle. Pagayam Michelle, namisyo la siguro tinakairwaman nyo a panagkatkadwa kini Gardo. Naikawa kayo, gapo iti panag-break yo. Ngamitat ako nam ang nagdesisyon kan, nga agmove on kayon, ket ipamaysayon ti relasyon nyo kadagiti baro a partner yo. Ala, takderan nyo dayta. Ket sapay la kuma, tanaragsak kayo nga agpadpada, iti sidong ti baro nga ayat yo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatunod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Michelle, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken itimat direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo